zna otići malo gore, slatki greh. Jedete slatko? Preskačem, ali tu i da. Kako ste otkrili koje simptome ste imali? Žeć, pretilost, žeć, umor, pospanost. I osjetim ako su mi suva usta ili ako, onda znam ocijeniti je li ima ili nema. Inače nije preko 10 prelazio nikada. Osjećam kad pojedem nešto, da mi se počne vrtiti u glavi. Osjećam nesigurnost u hodu. Kada bolujete od šećerne bolesti? Od 90. Od 90. 7-8 godina. Tip 2. 8 su mi sad izmjerili. To je znači povišeno. Da. Što su vam rekli doktori? Da se javim doktorici moje. I kako je živjet s bolesti? Malo usporeno, otežano i tako. Ide. Sad ste se već naviknuli, jel? Je, ali šećer nosi svoje, znate, živci periferni na nogama, vid, tako. Možeš zaboraviti na to, kao da nema, živi, kao da je nema. Ja vam ne pazim na sve kaj vele, ja normalno živim. Malo pazim na neke stvari, ali evo to je to, jer imam svega. I operaciju srca i KPB jer sam pušio, isto budu godina i sve se nakupilo i sad je na naplati. Mjerite svaki dan? Pa ne, skupe su mi trakice. Dobivali smo 100 trakica, sad 50 na godinu. I onda je moram kupovati, a nisu baš jeftini. Jel ste sad izmjerili šećer ovdje? Šećer jesam, imam 6,0, ujutro mi je bio 6,3 na taštu, pa to je tu, tako ja nekak držim 6 do 7. 6,5. Što kažu doktori? Pa tu sam na granici dobro. Prezadovoljan sam s obzirom na okolnosti i sve, rezultat je više nego očekivan.